أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Sva hamdi, sva i zahvala pripadaju Allahu. Sojtano je. Uzalesta vodona ne. Jedinovi su lahko pravog insanijeg čini lesi ibadet tekira. Lesa rodaja spas hem zaštita taro savloši pe Allah seratinja. Su canayam suna canayam. Su dikayam suna dikayam. Hem lesa rodaja oprost. Mağfireti zamari günahı su kiralen dive emrat. Kasu Allah subhanahu wa ta'ala uputi kako pravo drumu, čači pastano ko pravo drumu. A kasu Allah subhanahu wa ta'ala dozvoljen gato ko krivo drumu, nikad na ne te rake dženo, te ne rake pravo drumu. Hem mesvedu čino, kaj taro Allah subhanahu wa ta'ala na ne avrde vel, jedinovi silo hakko pravo, lese zaslužini, jek insani jek čini ibadet te kero. Hem isto sljedećina, kaj Muhammedi sallallahu alaihi wa sallame, lesuro posledno poslanika tono, so je Allah bića gjali sa rahmeti celo svetonge. So se, ti kare men, tari tumnina, mina dhulumati ila nur, ko svetlo. Taro bi džandi pe ko džandi pe, tari kloš na hali situacija hem životu ko dunja loko, ko je kloš kar hali, hem situacija, hem životu, ko dunja lokam, ko ahireti, ako i kiramen, ko duj bukja. Savedla duj bukja. Prvo Kur'an, Kitabullah. Hem udutu u sunneti Peygamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Vakirem salavatija. Peygamber sallallahu koji šuno mu'anavino vakirem salavatija cicijata, moven cicija. Ako kiramen ko Kur'ani, hem ko sunneti Peygamber tigine men kao čovako od dva pravo drumo. As-sirat al-mustaqim. Od ova drumo su kao ingare men ko dženneti, inšallah. Džennet al-firdaus, inšallah. Od dva pravo drumo su engarame ko zadovoljstvo devljesu. Od dva pravo drumo su u muslimani su kirilo panč vakte namazi dešu efta putija kodive karodelo di uputa Allah. Ehdina sirata al-mustaqim vakira. Uputi nam ko pravo drumo. Iker tut omo pravo ko Kur'ani hem ko sunneti džiti ko tiromeri be kačeve ko pravo drumo hem kad ike najšižo životu kudne loko hem pa na pošro ko ahireti. Gergum taro namazi lafi pravale. Nažalost, ummeti Muhammede sallallahu alaihi wa sallam su tano vikini pe ummat as-salat, ummeti namaze soro. Ali nažalost, od dva nadimak, da li zasluženaja dva darina, zasluženaja dva darina, počkorkori tutu mu pravu. Diko svetu, poveće taro 1 milijarda muslimani si. Ama kozom olendar kirino namazi su. Kozom taro ummeti Muhammede sallallahu alaihi wa sallam i kerina peko namazi. Hem kozom olendar rodeno uputa taro Allah subhanahu wa ta'ala. Odolesi dikea i situacija muslimani giri žalost. Dik je Palestina su disinipe. Dik ko Xinjiang su disinipe, Kičina. Dik ko Myanmar su disinipe. Dik kaj je bilo po svetu, subhanallah, dik je muslimani lošna situacija, iskušenje. So se amen na ikereja nešto, so Allah poklonin amin. Da dik ja tuke ker poklon opravo, vorda poklon opravo, pare poklon opravo. Nego nešto su vredini poviše taro sakala da ne lošno bukja. A džene su odva? As-salat. A su odva as-salat. Amin vakireja udolese namazi. Ali arapsko umo prav vikini po dva namazi as-salat. Dženeli tu utara vlad vala fi salat. Hem su značini uopšte ad vala fi salat ko arapsko. Od vala fi salat značini konekcija, veza. A kasa je si to dija veza?
Tire gospodareja, subhanallah. Znači neka nek muslimani su kirala namazi, elhamdülillah, sile veza pe gospodare, sale. Ama od dva muslimani su ona kirala namazi. Su čingjao. I veza pire gospodareja, subhanallah. Na netu veza tu tire gospodareja. Odalja su tuke život od ingja. Na netu veza. Odava su tuke dingja hajri, kakva dunja loko. Na netu veza. Odava su tuke dingja pare, barvali pe, čave, sasti pe. To odalja čina gjani veza, subhanallah. Sašaj tu o musliman, o prava musliman, o pen muslimanka. Su živine po baroje, blagodati su tu naštite brojine. Su Allah po Kur'ani wa Kerim. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Te mangen o tu men insanja te brojnen o blagodatija šukare pe. So Allah tu men gidin ja. Našti niket te genin te brojnen. O dobor šukare pe o devil tuke dela o mofrala hem tuke mi pen. A tu namazi ne kere. Hem tu činave od ja veza. O dalja su tuke sao šukare pe dela su tu naštite brojne. A su se nalađeamo pravo mi pensu na kireo namaz. Su si činaveo dje veza. Ket naklanineja znači ni tu činavjani veza tire gospodareja, subhanallah. Zamisli tu činavjani veza tire dadeja, tire dijaja. Nakla kurko, ne avingjantu. Nakla masek, ne avingjantu. Nakla beriš, ne avingjantu te dija ke te dadesi. Nina genante pusetinele. Savi veza kao te ti dijete dade. Da li ti daje hem to da твоя задумано kao ven? Ke tu činajani veza tire roditelenca. Da li kao ti daje to da твоя задумано? Wallahi nikad. A somi si ne sarti veza ke činave Allah je. Mislim Allah твоя задумано. Subhanallah. Ki buti ke džaja. Dikaj ti šefija šukarte ove, a saja ole, pozdravljali tu, znači, ker ja ovdje pozdravim tu, nego tuđe, sada kjer bi švedska gute morgen, sada kjer, sad, good morrow, tuđe je loge, good morrow, so se manjaška slika teskave, i veza šukarte ovo tu, ti veza tire šefija, tip top morate ovo, so se, darajate nam, platinima bi, platanajte del, ka furdel materi firma, a posila kjera, o Volvo na štite uzinavali poslediš. O krediti na štite platinataro Volvo su ne ljubili. O kjer su deke nam sada platina virata. O deli sada kje veza te šefe, tip top. Na grešnjele se ništo. So kjer je hop, odva kakjer. A ti je gospodarja subhanallah. O telefonite vakjer na vas de subhanallah. Vrtino broj, duj. Štar, trim, štar. Akva broj vrtin tire gospodare kakire lafi. Savo broj akva be? Sad te kirame gospodare lafi? Savo telefoni akva? Duj rekatija farzija od sabale, štar pladne, štar pao pladne, trim akšami, hem štar jacija. Akija i metoda sad tu šaj, te tu veza tire gospodare. Sar ti šajti avinetu tire gospodare se. To se tu ko namazi kasa kire Allah fi subhanallah. Tu ke tva kire alhamdulillahi rabbil alamin. Džene koji tu ke dela odgovor? O Allah subhanahu wa ta'ala. Ba kire melekonge hamadani abdi. Dikel morobo hamdi kirja mangi. Falini pe Allah tvoja mu melekja subhanallah. Nalili čast takva tu ke. Ako tu planineja i gerko. O Allah kaza mangiltu. O Allah kovo zadovoljno tuvaja. Nasam odva. O Allah kave kine Džibrile. Najjako, najboro meleko. Ja je Džibril, meja kalifone nema gavali i tu da mangi. Ka mangile o Džibril. O Džibril kave kine ko sa ustvorene. O Allah mangila kalifira netu men da mangi. Subhanallah. E makiri, čako mačo. Ko mori su plivini tuke doa kakira. Allahu akbar. Su se Allah tut mangila. Ako tu kere o namazim opalni pe. Mangela gati živini. Da li mangeti činave od je veza su isto edevlja. Kitna kere to namazi.
A o namazi, subhanallah, baro fadaleti sile. Baro hayri si o namazi. O tu mu prasu mu ke o namazi. O tu mi pensona i kerea di vezati le gospodarea. Šunar dive šukar. Savo fadaleti, savo hayri, savo šukari pi si ko namazi. O namazi pralalen. Amin cenaya o Allah yaratin gamen. Yedin lesi ibadet tekira. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ola bakiri, me yaratıgüme cinin hem insanın yedin umangi ibadet tekere. O derisi tu civdoyna keke dunya. Nasa mote hate piye şukar, te živine šukar, te uzne šukar vorda, te živine ko šukar ker, te jatke ko najšuže tana kod morja, te knačinite ko to životo. O derisi ne na prvo mesto kerdo yaratimu. İbadeti te gospodaresi tekere. Tu kik bi čale ti rečave ki škola. To čavo samo kerila pisa ko telefoni ki škola. Sukava kire to učiti. Ole se tuki sardat, abi to čavo vola samo kerila mane ki škola, ne vola ništa se kerila. Ni na žonate pišin, ni ti čitini, sobi čele rakate. A tu ina sarakava čavo ko na kire namaz ke dunya. Živine ke dunya, o sebebi sana ke tu na kere. İbadeti de gospodarisine kere, tu samo kere ve kere, kere. Vallahi bakir, umal hayatı dunya illa la'ibun ve lahun. Vallahi bakir, akva dunya lokotanu samo kere be hem zanimacija. Tu ket kaja ki buti. Tu daryatar tu šefi u te ketina ki buti ka kere. Najnan celo vreme po telefoni najnan, po YouTube, Facebook. Su se daryatar tu šefi. Ако денелоко живине, ако задоволство, hem baš mi diriga te gospodare se o hak je opravena ili ne. Nadikja tu namazi ki tavla vreme namaze suru. Da ili buti geretki, eli ko odmorinan, eli ko televizu dikja serije ili filmija. O namazi je vola tu. Baš mi diriga. Subhanallah. Daraya taro šefi, taro insani, taro gospodarina daraya, subhanallah. Aro dea beriketi hayri, ha? Sastipe vestipe kasta dea tar to šefi. Apinan nabrmo kasteđe. Apinan kozori kasteđe. Ko to šefi. Girinan kozori mutlam mi pentegani vazeti vasta. Ya Rab mene magi šukar. Akana korona, ko bor cene subhanallah. Ko bor muslimana koji dubinge odija korona. Kiti neki bolnica. Kaste vrtingan, te šefesti. Kajna nasvalo, te pomožinje toki. Na, te vazdingante vasa, ya Rabbi. Ya Rab, samo te dema sastipe kao vaktu ke robo. Ola dingante sastipe bi sergane devleti. Gotovo kelo. I dingante ki buti, hem, načinjata kale životo je. A o namazi, da li o namazi tuke i si redo ko tiro životo? Da li o namazi tute ko životo i si le posebno tam, da li na neli uopšte tam? Budući da dva porkovi. Hem o namazi umopravo mi pen, taru najšuže ibadetija, najšukar ibadete slušajte tekere. So se, o Abdullah bin Mas'ud, poznatu sahaba, učila je pegamberi Muhammed sallallahu alaihi sallam, ja Rasulallah, savo delu, savo ibadeti taru najšuže ibadeti. Bakir ga, eyyul ameli, afdal. Bakir gali su pegamberi, kale as-salatu li vaktiha. Bakir ga pegamberi, o namazi ko lesaro vreme. O namazi ko lesaro vakti. قال قلت ثم أي باودوا سavo najšužo delo, savo najšužo ibadeti. قال بر الوالدين te ove najšukar prema te roditelji. Najšukar ponaša betelo tu prema te roditelji. قال قلت ثم أي باودوا savo najšužo ibadeti. قال الجهاد في سبيل الله. الله أكبر. Bazneno redo sarine. Samo delo najšužo delo ko islam. Koji pamtim ja? Samo delo. U namazi. Posle sovala. A, te ovo tu najšužo ponaševe prema te roditelji. A od trito sojne. U džihadu fi sabilillah. Sojne prvo. U namazi. Imam repša Allah pejna so nakire na namazi. Najšužo ibadeti mukle. Slušajte kjel insani Allah. Najšužo delo sar tu šajte dubine zadovoljstve alesro. Tu kere. Na kere Allah. Subhanallah. Pa dalje ti gospodarati vaj zadovoljno.
Këtë u dova solese najma god na kere. Pa na darajli taro Allah subhanahu wa ta'ala. Na darajli tu taro Allah, su do tu sasti pe vesti pe. Su do tu ke bereketi ku tiru životu na vla taro šefi taro pari. Bereketi taro Allah subhanahu wa ta'ala. Na do dva svako nese. Dela pirero bongi. Su ovo lica zado. A sarkovo tvoje zado ona kutu na kereo namazi. Omo prasu na kereo namazi hemi pen. Šun šukarafi. Shungana kana ke ona namazi tano taro najshukar ibadeti su insani shajti krel e Allah ise. Hem dik o Allah subhanahu wa ta'ala suvakiri isto dajle Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam akiri prensimota rek hadith tëra Abu Huraira radiallahu anhu ku Bukhari akava hadisi Men gada ila al-masjidi wa rah a'adda Allahu lahu nuzulahu min al-jannah كلما غدا أو راح الله أكبر صلوا حديث شنو شكا كوي جالا sabahleyin gecemiye hem akşami gecemiye so kira Allah subhanahu teala a'adda Allahu lehu nuzulahu min el cennet o Allah tu ke spremini najšižu tanko cenneti subhanallah kojala gecemiye o Allah tu ke spremini ve čakana najšižu tanko cenneti a su kolo dole su nakriva nijek namazi kodi nijek fad ama je cenneti Cennet Firdaus ma je maşallah ana kire ništo je Allah. Pa te da ra subhanallah tara Allah. Rodija sa ana kire ništo. Pa sara da subhanallah. Hem isto da od ova insani su isile u nijeti te kerel šuže delija u Allah oleka područini ko od ova. Tu kire ek šukar delo, ek ibadeti, kire namazi u Allah kad ke Allah ka pomožini tut. Dajle šuže abere ibadeti te kire. Šukar delja te kire. Hem isto da svako tu me da šajte svedočine od ova. Tu ket kire o namazi ki džamije. Ki natire gospodere. Saro se ti neto. Radi dalina. Zamislim keraldana veya kavda kere naširom ni vikine vo. Kire veya vda ki džamija dža. Allahu akbar. Saro se ti neto. Svako tu me da svedočine od ova oset ko namazi. A od dva prava su nakrivo namazi ne osetini, od dva gudlipe. Od ja pen su nakrivo namazi ne osetini, od dva gudlipe. Od ile se on svako dve kavga kere sile, subhanallah. Na nelen posebna vakti je te šajte ratini u manušte, a vel peste. Tu ket kere to namazi te 5 minute tiri gospodere si tu, subhanallah. Od dva hrana dušake si tu, tu smirineja tu po dva namazi. Ko bori si tu štres, ko akva dunjaloško životu, ki ti nakon namazi bi strejao dva štres. Alhamdulillah. Radi ne. A su se u tom plana magije odvate votu. Naudo platine na pare džana ko psihiatri odva ratnu ko te osetine. A tu džabe džaki džamije besplatno, ker namazi. Subhanallah i osetine odva ratnu. O nado su platine na 5 euro je ke sate se. Kod psihiatri su džava. To ajde džaki džamije besplatno, dubine odva ratnu. Hem isto da Taro o namazio Allah amenge u šeh vakirga nažalost na alenko vreme o termini neko 2 sati ajti di kada li hari neko šefi isto 1 sati počminjam ko 3 ali njam 1 sati a dali ka soveto kere kao šte izvini šefe hari umrani mna odve sualum 1 sati kasno maulum hari poviše dom bolna ka vakirga gati šefe se nikad znači o namazi si kavije insane Jek sistemi te oveli. Tu organizineja ti ljudi ve. Džene uštava, ko feđer uštava. Na uštava me samo bukjake. A si buti veka keretuke. To alarm čiveja sob ki si buti. So se te na harina. Ket kahnavo šefi. Ka furdumotari buti, 3 puti harin. Gelan duke iglov. A tire gospodare se na haringjan 3 putija. Nego 6 putija. 1000 putija. 10.000 putija. Šaj beršenca o tu mopravni pensu šuneja kana kla lafija na kire namazi. Haringjan šaj milionija putija ko terminite gospodare. O insani sile 5 terminija ko dive, o moprav, o mi pen, su mi senija tu. Ola iratingjatu, hentingjatu terminija, 5 putija. Sabah, vladne, pa od vladne, akšami i jacija. Od vladire 5 terminija su morati kire lentire gospodare.
Sar su dea pažnost u termini kibuti, u termini ko socijalno, u termini na žena kaj ko doktori, bilo kaj, svako medra kad ti sile terminija. U te na harinija. Ama u termini o panšicu ti ja to Allah u te harinija su. Mine lađaja su na odgovori ne Allah si. Vi kine tut. Allahu ekber, Allahu ekber. Akva je zani, ovdje vi kine tut znači nekva je zani. Na ne samo vreme namaze suru. Da, ezani ke opet ko vreme namaze suru. Ama kase ke opet, tu ke? Tu te aveki džamija. Hayyan as-salah, hayyan al-falah. Suba kilu muezzin. Aben ko namaz, aben ko khayri, ko falah, ki zarada. A tu ne odgovori ne. Allah 5 puti ja vikini, tu ne odgovori ne. Na de kan, tere gospodari se subhanahu. Ne ave ko namaz. Tu ne lađe, sarbete ne lađe subhanallah. Ti daj kit vikini tut ko telefoni 5 puti ja. Ovdje kan lele mi daj vikini ja, 5 puti ja. Kava kere so, mi daj izvini, na diktum o telefoni. Ker mange halal. A Allah tut 5 puti ja vikini ko dive. Na odgovori ne, berš, duj berš, deš beršaj biza namazina, diš berš biza namazina. So te vakire odine manuši se subhanallah. So ne nisavi lačdar Allah subhanahu wa ta'ala. Nisavi dar su ovo dla terminija mu keo, ali ne dela pažnost. Znači, o namazi si kavi je manuši insane, ek sistemi, ek organizacija te ovdje. Taro sabale, tu planine, odive planine, ko akva vakti si mogu namazi, ko akva vakti, akva morate kira. Plani kirat ke dive se. A gjaru insani morate živini, o Allah asavke muslimanen mangel. I ako tu ne mangel, o šveđani isto ka mangel. O mangela manuša su sine sistemi. A gjadanina, sada mediki Germanija. Manuš bio sistemi, nadenali se pažnost. Samo manuš nam je tu. Harinija ko vreme, uvijek ko termina harinija. Sar kad je kuda od vaš šveđanja kad je. Nariš kar stikate ovo. A kaj ko Allah subhanahu wa ta'ala, sad stika i situ ko Allah. Nadje pažnost ko Allah. Sar ti stika ko Allah subhanahu wa ta'ala. O dva dike puše porkoje. Hemo Allah subhanahu wa ta'ala isto vakir ki surat al-Ankabut, bišajnatu sura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هم klанine u namazi čači pase u namazi cidela taro lošna i bila čepka Allahu akbar ket klanine ket kere namazi Odova si kahvi tut, te cidetu taro bila čipka. Odova insani, odva muslimane su kirila namazi, na netiš ne lesal lošna lafija. Ko kirila pravno namazi. Nažalost, i svi muslimane kirina namazi, panč vaktija, čaj hađija datane, ama i čip kirila lošna lafija. Kirila gibeti, kirila dedikudu, kirila bezobrazna lafija šaj, Ako manuš to kira namazi, so te vakira savke manušesi? Ako vam manuš na kira namazi iskreno? Ako vam manuš na kira namazi sa so trebala? Koj? Tim vakire o Allah ovabi, Allah vakiri inna salate tena anil fahša wal munkar. Čači pasi o namazi kit kire, od dva cidela to tabi bila čipe. Ama ako dike insani od dva na cidela o namazi, ako vam na njeo problemi ko namazi, nego problemi leste. Nako namazi. Znači, tu kad kere od ova andral, tu imani kabajro, tu imani ke tano baro, jako, kad ike šukar delje kakire. Kad ike kakire delje su kanin tu pašiko Allah subhanahu wa ta'ala. Ako si tu jako imani, pašiko Allah kao ove. Ako tu imani slabo tano, tu kao ove podur taro Allah. Odle se amenu muslimanja morati dika, a mora imani uvek jako te uvek. Mati mu kare, sad to telefoni i baterije ke čučula. Njači čive, odmah ki struje. Te načalo telefoni. A to imani mu kare, jad. To imani isto morate perele, subhanallah. Jako te načalo to imani, perdotelo to imani. A sad še te pere to imani, jedino ibadete. Jedino ako kire ibadeti, to imani kao bojako. Hem kad kireo namazi, alhamdulillah, odvate pine punjači te imani su. Pere tu imani,
hem to imani ketano perdo, bila će bukjane ne tekeri. Znači u imani, u namazi, barakeri to imani, automatično ci delto to bila će bukjane. Hem isto, ket kerea u namazi, o Allah bazdilatu ko uče derece ko Allah subhanahu ta'ala. Tu ka dorese uče derece ko Allah, stepene ko Allah, ako tu kerea u mokami penu namazi. Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bakirga men tatahhara fi beyti thumma meşe ilel beyti min buyutillah liyaqdiye farida min faraidillah كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. الله أكبر. سو حديث يكمل. وبيغمبري محمد صلى الله عليه وسلم bakir ya mingi. Koji tu menda tovala preko piroker, znači le avdezi. Hem poste džaja ko kere Allah esere kera, o farzi te kere, o farz namazi, tar Allah esere farzija, obaveze Allah esere. Svako korako su pireale, taro gla duj te prensa, je korako Allah grešini tu taro harami, he muaver korako su kerea, pouče derice ko Allah deruse, subhanallah. Tu ke pirea, je ke prea, o Allah haram je günah je su kereyan posela tuta, evre prea, o Allah vazila te derice. Allahu akbar. Tu ke taro toro kel ke jay ki camiya pirindo, dik sabah haydu bine taro Allah subhanahu ta'ala. Ko sada te greške, hem te tana ko Allah poučio vena. Allahu akbar, savršu kari, petar namazi. Hem isto da koju je kerela u namazi tano muslimanija, si kavi kao je ovtano spremno, te obožavini pe gospodare. Sova kerio, semi'na wa ata'na. Šungam, ja Allah, soru devam eder, hem odova keraya. Obožavina je tot. A nasaro Yahudije sova kerge, semi'na wa asayna. Amin šungam, hem protiv ka kera. A tu kitna kerea namazi, kerea protiv Allah ese. Sarobla Yahudije su je dušmanje peygambere se, tu isto ina, subhanallah. Savi razlika si, maška rolen, hem tut. O namazi razlika. A tu ne kerea o namazi, subhanallah. Te lađamo pravo, mi penso ne kerea tu o namazi panč vaktija, ko dive. Hem isto da, subhanallah, tu ket kerea o namazi, ukusini odva kutli pesova kerea. Odva rahatlo, ko susetina ko namazi, našti nigde avertite arake, wallah. Hem isto da ket kerea odava, tu isto je privatna audencija tire gospodareja. Zamislim o prezidenti, o akatismen cara, jeli? O kraju te vakera, kad te javini tuke, tu trodela, ko telefoni, tu kamo ke sa, ibu ti, lele, man, ja man. Sada ke bre, good morning, sada ke bi sevgiju. Gumron, odmah kao odgovorine, ha? Lele, man javi, man rodela, mele Allah te kira. Subhanallah, ceneli koji tu trodela, panč puti ko dive. Tu je Allah te kira. Allah subhanahu wa ta'ala tu trodela, panč puti ko dive. A tu agar dünya tu agar isto. Sarko krav, na. Pa te lađa, vallahi te lađa. Hem te daratar Allah subhanahu wa ta'ala. O vrodela tu baja muabeti te vakira, subhanallah. Privatno audencija, džene sorva. Privatno, tu je mov samo. Lafi te kiri. Panč putja vikini moje zini ko dive, a tu ne odgovori ne. Ne de odgovori. Te lađamo pa mi pe. Hem isto da Allah subhanahu wa ta'ala vakiri ki surat al-mu'minun, ko ajeti je, ko prvem dujtu ajeti, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Odola pobedinge taro vernike, koji? Su boro biznis kerala? Su izvozini BMW, Mercedes, Volvo, Audi? Su isile duj kera, katem kere ki Kosovo je kere? Od vas isile somangela, od dva pobedinge? Na wallah. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Allah sotane po namazi, osjetine nada. Lengro bilo tresini, kiti namaz, nekila ger namaz. Allahu akbar. Alhamdulillah. Nekila ger namaz. O kit namaz kira, Allahu akbar. Alhamdulillah.
O canına suva keri. Canına anguktas te ova čova. Odleso bilo tresini subhanallah. O Ali radijallahu anhu ketkerga abdezi tresinga. Na namazi abdezi ketkerga tresinga. O sahaba solu tovaya. Bakiri me akanas primina ama tova mazati kerav namazi. Angu Allah subhanahu taala ka čova. Odlese me tresina. Nakon namazi subhanallah ne bu abdezi već. Amen ni abdezi ni namazi subhanallah. Ola te harake me tu putina me subhanallah. Koji kirila agar namazi, koji svesno kirila namazi, koji canına suvakeri ke čitini i surat al-Fatiha. Wallahi od ova kao su ti mi tarku kalbi. Wallahi od ova kao su ti mi ko bilo, ka mrdini lesro bilo ko namazi. Od laka pobedine na Allah kiri. Kad efleha. Hem od Allah su nakirina namazi, dur taraka bahayim. O, tu inan krivo kurkori. Umršalu mi pensu na kireo namazi. Durina tarakava khayri. Zabranija tu tarakava khayri. Od abdive počmi pančevati namazi ti kireo umršalu mi pen. Hemu Abu Hureyre radijallahu anhu prenosini ko muslim taro pegamberi Muhammed sallallahu alaihi sallam keva kirga. As-salatu al-khamsu wal-jum'atu ila al-jum'ati keffaratun lima baynahunna ma lam tughshal kabair. Što znači nekala šuže lafija. O 5 vakti namazija, hem o džuma namazi, džijo aver džuma namazi, ko sene tire günahija, ako na kergan ubare grevija, u kebeir. Kebeir tane ubare haramija. Sa na primjer zinaluku tekere, sa na primjer te hovave, sa na primjer magije tekere, sa na primjer averete mudare, sadla bare hep povišeksi. Ama u pegamberi vakiri, koji kirila 5 vakti namazi, hem kirila salat cuma namazi. Džipo aver cuma namazi. Sad su destini pe maškara akva vreme, akva vakti, ket kirja günahi ko akva vreme. Valla ko prstini tu kjela. Afika kirot kjela var. O mu prav dikso šukaro namazi, savo khayri si ket kirja namazi. A ovdova prav odija pensone kirja namazi. Olengiri dusha apre, olengro bilo, kalivo taro haram ya tar günahi. Peygamber bakir kya megi? Koji tu mene kirila günahi, je kali taç ka çola ko bilo. En tu ke prodingan mağfiret eder Allah. El kirgan ibadeti namazi. Čistingan adava bilo tare diye kali taç ka. Sad su čistine teše, su čiveli ki mašina te tovjon ke ti me vale. Agar tu bilo mora te tovele. Ti duša andra me da di but. Taro günahi su kirgan ti vemrat. Od vas su kirila namazi, elhamdülillah čistine pe andra. Od vas su nakirala namazi, od ja peno da prav. Melalo açma. Te bilo od ja mel miris, našim nikoja me da te izdržine od ova, te trpini od ova. Znači, od ova baro hayri ket kire namazi, mağfireti tar Allah dobine. Oprost, afiye kirala od kje Allah, tire günahija. Hem isto o namazi tano o sebebi za o rahmeti Allah'e surete dobine. Hem uço tanko Allah subhanahu wa ta'ala te oldu. Sose, Allah vakiri ki surat al-Hajj, o ayeti sarandu yek. اَلَّذ۪ينَ اِمْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Odelengi dingjami posebno tan ko akva dunjaloko. Ko je odla? Ka se dingja Allah posebno tan? Aqamu s-salat. O namazi kerge. Hem so isto. Wa atu z-zaka. Hem dingje o zekati. Wa amaru bil ma'ruf. Hem nare dingje nardon shukari pete kere. Hem so isto. Wa nahu anil munkar. Hem zabraninge nardon bila čipete kere. Orada kiri odolengi amen posebno tan dingam. Ko dunjaloko, hem ko ahireti pana pošura tan to vele. Subhanallah. Tu ako kireo namazi, ako deo zekati, ako naredine averenge šukar, la čebukja. Hem zabranine alentaro, bila čebukja. Ola tu ki najširo tan kada ko dunjaloko ko ahireti. Najuči pozicija kao ovo, tu man geli od vama prav, mi peni. Haydi, buyurun ko namazi keribe. Buyurun ko devi zekati. Hem buyurun ko
naridine enardongi shukaripe hefte zabrinele entaro loshni pakeripe. Hemisto da tejane o melek el maut sarine subashaya kate svaku sile piroredo. Allah Cenab-ı Hak ka bichale melek el maut tuti. Ama tu, ni me, ni tu, nikoj ne našalista. Allah ka bichale tuti. Od Koreva kerine gitti, bitti. Završimi buti. Gitti, bitti, buti, gotovo. Bichale o melek el maut. Čučeva stena rini peko Allah. Ovtu vaja, tire bišaja ka rini peko Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nefsin dha'iqatul maut. Svaki duša koji nosimo merime. Hakikati tar Allah subhanahu wa ta'ala. Čačipa tar odevel. A tu na ceneket kameri. Šajkana kotir nebeše kameri. Šajket kovo purede, oftar diš veriš. Kad ke para ono kon inšallah. Ama tu na džane. Odva fatrak, na netu te de gospodare. Dogovor na netu odvana. Bišinjan to nigde, ni meni tu. Ne meni odva. Odile se normalno sa sahaba svaku sekunda da radili. Da radili svaku sekunda na džane kaj hem keda kameren, subhanallah. Spremi ke primeri base. Hem džane ali o prvo su kove pučlo. Kit kana ki dunja. Che tu melek el maut kavoti loti duša. Džene su prvo su kove pučlo. Dali netu je kjer, štar spratije. Dali vozingam BMW, dali Mercedes, od vam misne ka băçıpt. Dali to čave i nelendo no te hante pijen. Dali araklan te romna araklan. Na odvana interesini Allah uopšte. Akava dunjaločku bukjasu semen. Allah ne interesini akava. Nego su interesinile. Pejgamberi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem akiri prin smotra Abu Hurajra ko al-Albani إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة ونماز. Prvo sokovo tu računi tire gospodareja, hisabi tire gospodareja, sokovo poštotar Allah subhanahu wa ta'ala. Dali kelgen tu namaz. Prvo sokovo pošto. Sumisenje, kitna netu namazi. Kana ke granica? Ketinake granica. Hemo manuš počela, kaj to pasuši, a ne to pasuši. Kana keli granica to. Džana pala kava keli tuki. A tu ket mulana lan taro Allah subhanahu wa ta'ala ando Allah. A kana tiro pasuši te na ke akava o namazi ta. Dali si tu tut o mokrao mi pena dva pasuš namazi uzo tu te dalina. A dva namazi sar pasuši komotke ko dva vreme. Karodele svugde, kaj o namazi, kaj o namazi. Puštojnima kaj na taru namazi. Odgovorim tu po dva dive. Ma dozvolim tu te ime to tere gospodare se piso namazi. Tu nikad na ne teđa. Te na kje granica bizo pasuši. Na jednatu grupa omanuš. Ka spremeneto a ne del. Deš putja karo de kere. Ka bi kje romake. O pasuši te a nemaj. Bizo pasuši mena džava. Ajde odmah. Rode bilo kaj. A tu kamere bizu namazi. I tu na halatu gajine, subhanallah. Nina daraj. Tu kad ačiranki granica, he mirovina arakla, naša geo postiš, suka kire terumna. Kad irin kerala, boksa kad dem kote, sar mira lalo postiši, kaj me postiši? Abe tu dirin nirina. A soka va kire tu korkuri, tu keke tu Allah kapučotu, kaj to namazi. Soka va kire. Kad se ne ta vas, kao kad lele so kerimo su na kerimo namazi ko mrežemo tu. Ma dozvolim tu kudu ja situacija te ove pravo mi pen. Hem pegamberi dajle vakiri ko akava hadis načila. Koje nanele pegamberi vakiri, o prvo su kove pošlo so o namazi. Fa in saluhat, faqad aflaha wa anjah. Ako i neto uzo tu te tiro pasuši, tiro namazi, hema dva namazi šukar, validno i ne. Sad su kao pao dva šukarka, alhamdulillah. Sad ova vera stepene su kad keko ahireti, alhamdulillah tuki šukarkovi, i spasimo kove, pegamberi vakiri. A zamislim, abe aki granica kana, te halava pošuka, to pasuši uzo tu te, umanuš vakiri, abe akva pasuši na klabe, sad pasuši akva, na klab pasuši već dvi mase.
Nane valid nuk pasuka kiri jana pa kert ke no pas shi. Le. Ana dinja pajnost. Ku dunia loku mo pra. Tu shaydi thare bordaim ti jana pa. Panek puti pas shi ti galet ki. Ku akhiret ke naklan. Du to şansa ne tu mo pra. Gitti bitti kora bakirna. Gelo zarshimo. Naştere ne tu napala. Aş ya Rabbi mu panek puti kera namazi. Mu panek puti jina ka kera namazi. Naşti dia şansa gili. Yek život ola dela tu ki. Yek şansa samusiti ko akva životu korisno dia şansa. Du to şansa ne tu gotu. Hem pejgamberi bakiri. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Ali ako adava namazi bila čuj najnešu karu, so kovu manuš muškivo. Hem sana šalja. Pa kira o dolenge so kereno namazi akana. Pazinen. Valla bakiri. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Allah. O Allah hakati amen geva keri, koy kerena o namazi. O tumen so kerena o namazi pazinen. O dolenge suna dena pajnost e namazese. Suna kerena o namazi ko vakti. So prime nașite o știu coștaru sati sabale so se generale mo prav. Ne mora coșopte o ștav ki butite jam. Akana te pagav mo soive coștaru sati butu mono ki butikova. He mo șefi mangi ka holani. Soamno ko kibutiko, soamno naști? Subhanallah. Darayataru şefana darayataru Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ako paglan tu soy behteri Allah ese cine so kaji keri tut. Wallahi baru khairi kadi ke kodun olkam ka ahireti. Wallahi. Ako tu misine agar ke naști se ka pagam mo soy umno ka vukia kita ko daile. Akava o şeytani tu ke dinga sabe ke be nasihati. O şeytani tu ke nasihati dinga. Ti şayte sove Tena ošte ko namazi, a tu šuneti dušmani subhanallah. Ana šuneti pegamberi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam sudua tu savet. Šužina sato pegamberi dlaming, na o šetani. Znači, umo pravo, dik savo hajri o namazi, tu ke dela, o mi pen, susti tu mu ke o namazi. Kjer o namazi, vallahi kadi ke svako hajri. Hem, o Allah vakir ki surat al-Baqara, يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. O tu men suverenena, rodem pomoć ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sad. Kerin sabiri hem namazi. Subhanallah. Hem čači pasuje Allah odolenca, su isilin sabiri, su kerena sabiri. Subhanallah. Akate Allah vakiri. Ke ti situmen gajla, ke ti situmen problemija. So te kere? Ker sabiri. Odma namazi te kere subhanallah. O kap pegamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam kitine pari pe. Jene so kerga. Gelo ki camiye 2 rekat ya namazi kerga. Rodinga pomoć Allah subhanahu wa ta'ala. Atu so kere subhanallah. Ni sabiri ni namazi na netu subhanallah. Niye kaman yok va Allahu ekber. Allah te putina. O namazi sikavi tut sabiri te tut. O namazi sikavi tut subhanallah. Ko akala problemija su svako amendari sile ko akva životu. Ma mislim kao dva barvalu manuš bizo probleme. Na wallah. Te voda multimilioneri, multimilijarderi. Hem ovdje sile probleme ko akva životu. Ovdje sile gajla. Nasam amen. Ama tu si tu nešto sa te pene tableta. Odija tableta smirini tu. Že ne savi odija? Ki ni savi apoteka šatele odija. Nego ku te vlesaru ker odija tableta ađgeri tu. Odija tableta namazi. Kere o namazi vallahi odva smirini tut. Dila tut sabiri ko tire gajla. Tu na dirin göve subhanallah. Ki kere o namazi o sabiri. O namaz dila tu sabiri subhanallah. Tu agar kana ke šukar ko tire problemija. Odva Allah dela tu, su se tu odvana tu potrebenija u probleme. A džeja ko doktorija, ko apoteke, razna bukja čivet kad reko tu trupi, a ona mazina kere subhanallah. A dva tu ke uleko umu pravu. Isto Allah subhanahu wa ta'ala kirki surat Fatir, 35. sura, ajeti bišojna.
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Odular su čitinina u kitabi Allah soro, taj kirina namazi, hem dena odolestar sadaka su amendin jamlen taru rizki, tajnu hem javno, odular baro ticareti, bari trgovije dođe kirina ko Allah subhanahu wa ta'ala. Udija trgovije nikad na ne terumingo, subhanallah. Zamislini situ je groba kinela, voće kinija, kada trgovci, voće kinija, a kje roba mora si gazi te pikne. Ako açık dükür keş so rumin dili i roba. İni so trgovije na kje. O Allah va kirya kate, o tu robo, tu ket kirya namazi, tu ket de zakati. O dia trgovije e Allah ya subhanallah. Tu ako prastaja palo o ibadeti, tu ako prastaja palo šuje delija, tu dobineta roba zarada. Biznis tire gospodare kirja, subhanallah, ama dva najširu biznis. Od dva nikad na rumingala, subhanallah. Od ja nagrada su dobine Allahese, pa na poviše, kabajrol. O Allah vakiri, jek šukar delo ket kerele, pišimotu ketek satepene deš. Čiko je vtaše putija poviše delo tu Allah nagrada, hem pa na poviše. Jeke delo se, subhanallah. Pobari nagrada, pobari zarada na četiri dubine, osim ako tu i na spremno Allah je biznis tekere. Samo biznis je Allah tekere opet, ibadeti tekere ono prav, od vatana najšiži trgovija su šaj tekere. Šejh Kuzumi sima pana. Završim ljudi. Znači, dikren kubor hajri siko namazi, subhanallah. Emo ibadeti tano jek, o namazi tano jek ibadeti, subhanallah, jedino ibadeti su Allah subhanahu wa ta'ala kirgali obaveza kaj ko havaya o teo Allah dinga pegamberi su poklon namazi, subhanallah. O namazi opralalen amenge poklon. Zamislim tirirom neki gatke poklon, hediye. Endela tu binetla. Namagavaka. Sarka osjetili petirirom. Ili tu di Allah ke poklon, hemovki namagavak vajdi. Naš namagavak tu traka. Sarka osjetili tu. A kada zamislim Allah tu ke dinga poklon, namazi a tu ili ne Allah se. Allah. Sad nalađeja tu o namazi odilo tu ke sad poklon su dinga od bine adama, na kere odava, na le odava, na arake odava, nego od bine Allah se odava tepeli. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Odava su na kere odava namazi, a ger ponašenje. Trebalo te da raltara Allah subhanahu wa ta'ala. O mi penuo pravo su tu na kere odava namazi. Hem jedino o namazi tanek obaveza su mora uvek te kere. O postibe kitinan putnikov su va kere Allah من أيام أخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قلت من در كدرومه إلي نصفالو نكوستين يا برادي به أكو إنا نصفالو الله نبتريچيني توت ما بوستين ترين شتار دي به كبورينا نصفالو باو دوا أچلت ke trin dive شتار دي به odva posti باو نمازه a subhanallah o zekati isto koji na nele, koji na doresao u nisab odla ohtodiš 5 grama zlato ko celo bež, i svi to pohari, ne morate te odva, od jego veze ne morate kiri. U hađuluku, ako ne sa 100, ako ne to pare hađuluku te kire, ne netke obaveza, subhanallah. Ama jedino u ibadeti su morate kire, bez obzira da li nam tu nasvalo, ili drumu, putniku, ili našite biše ko pre, o namazi uvijek morate kire, subhanallah. I na nasvalo na barmo, o namazi morate kire. I na putniko ko drumu, o namazi morate kire. Na ne šansa te nam ukio namazi. Dženeke da šajte mu ukio namazi? Ket pa kergeti ko kefeni, tigani. Jedino od vas sebe pite na kire o namazi, ket mula? Ket na ktan džena ne morate kire biše namazi. Dok inan živi do.
Omul pravo mi penšun šukar svaku dive morate kere 5 vakte namazi. Moramo to. Hem advatano yek namazi su morate kere hem šun ket kere aldova. 5 vakte namazi ako kergan pishimot ke ko Allah sa te pene kergan binda namazi. Allahu akbar. Cennetu meno diye storia taru Isra vel Mi'raj. Akana o peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme dubinga tar Allah subhanahu wa ta'ala pinda namazia u babeza. Amenne tribinga te kera pinda namazia lele subhanallah. Akana menna edvai kera 5 vakte namazia pa kami pinda namazia sate kera pinda namazia. Niketna ne tu spinati kera zava. Hem o peygamberi yolo pushla. Dido 5 namazia. Taro pinda o Allah po rahmeti muklopla mende 5 namazia. Hem subhanallah Ali nagrada čili. Ako su Allah kratko gjao namaze tarupinda ko 5 i nagrada isto. 5 vakte namaze dubineta Allah sa te pine pinda namaze kere subhanallah. Hem nikoja menda nele takati pinda namaze te kere. Hem kralale od dva manuš, od dva insani su kakiralo namazi. Na ne samo od dva rahatluko su kao usetinile ko namazi, na nego o namazi kadrle baro khayri. Prvo, a dva manuš, a dva muslimani su kakiralo namazi, ka pomenini pe korkuri pes. İnsani averko, boşukar kolu. Na samo dva, kad je kele siri hanıma isto aver insani kolu subhanallah. Na samo dva, le siri čaveko kirina namazi, isto aver čavekove. O dva ker isto je aver ker kolu subhanallah. A zamislim ki cijela familija, hem to pral, hem ti pen, hem ti tetka, hem to kako, sari ne, alhamdulillah ko namazi. Sar kao tumari veza. Sar kana kitu te pralya sutano ko namazi 5 vakti. Sar kana kitu te penaya sutani 5 vakti ko namazi. Sar kana kitu tire familijaya sutani 5 vakti ko namazi. Wallahi aver društvo kao to. Aver veza kao to meni. Bud pošukar kana ke, mesto bizo namazi. Hem odvao Allah kadal bereketi odija familjarno veza. Hem isto da bakirgam o namazi arapsko bakiri pe sale. Sale avodataro arapsko lafi sile. Sila značini veza. Panlo te ove tere gospodare. Panli veza te ove tere gospodare. Koji kirao namazi, jako veza tere gospodare si. Koji na kirao namazi, činavgjano dija veza tere gospodare. Morate da ra, vallahi tu noće nesu kadi sini pekana. Tu vaja, tu činavgjani veza Allah'a. Dartara Allah. O Allah ket vakiri ki bu kake. Kun feyekun. Samo vakiri ovim kao bil. Ako Allah mangila tutar, tire blagodati su dingjali tuki. Taro ek sekunda sate cilo tutar, šajte kila. Ako ne nekana sasto, te mangila Allah, odmah kove nasva. Nadar etar odava. O Allah dingja to kala blagodati. Ov za ek sekunda, ek lafe, šaj sate cilo tutar adava. Sato blagodati su živine akena to ker, to vordate, čave. Zamislim o Eyyub, subhanallah. Eyyub ek peygamberim. Taro najmanji insan je kod Allah subhanahu wa ta'ala. Ujnele deš murša, barbalojne, sastojne, vestojne. O Allah udar gele sre deš murša, mule, moleste. Ulu čororo, hem isto ulu nasvalo subhanallah. Hem o živingja pe se pe berša, alhamdulillah skoro efta, isam skočinak, skoro efta vardeš berša, živingja šuka. Get o Allah dingel odva iskušenje i romnile sine nili sabri. Bak ya duyunan peygamberi vazete basta ki ya akva iskušenje telela medena şivşit izdržina. Subak ya Allah ki. Kozon berşame živingam ko hayri. Ame živingam efta adiš berš ko blagodati ya. Ya kana tu našti yek berš izdržine? Na, me ya kana isto efta adiš berš ka izdržina var. Gel kaçın ya. Subhanallah. Subhanallah. Znači Allah čija Eyyube ko iskušenje. Evo vinele saberi, hem pa odva Allah pali rinjali se sa odva hajdi so, ovdje kja saberi. A tu inan je obično manuš, ne nam pegamberi subhanallah. Namis neka vada isto tu četiri čilko akva iskušenje. Šaj vallah. Oduli se tartara Allah, hem dik ti veza tiri gospodarja, jako te ovo, šukar te ovo. Sar tu su nama jete holan kirete, tiri šefe ki bu ti. Dikten holan kirete tiri gospodare.
Devlesri holi, poja kutare şifesri holi. Pazi, o mu pravni pensona kireye tu namazi panç vakte ko dive. Pazin vallahi, Allah'ı sevi holi. Poja kutare o şifesri holi. O delisi diktu o namazı tekere. İnşallah me agar kazarışına. O namazı tano yek, o peygamber sene vakirga, o namazı tano o glavno stubi edinesu, imedu din. Tu ako najkere odva glavno stubi taru islam, odva ker islam kaperel. Odilesi o tu moprav, ikir tu čirstvo ko adva namazi, hem dive hem rati dike namazi tekere tu, te čave, ti hanıma, hem ti celo ker, hem ti familija. Wallahi ako amin muslimaniya muklamo namazi, sa muklam. Ako ikirgama min ko namazi, wallahi svako khayri kaliketu taratil gospodari. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Mabise tekere like ko video ako swingia petuke. Ko pratim mo kanali ko YouTube, ko Facebook, hem ko Instagram. Hidayeti Romengi.